Evo ja 11-terac pucam tak da se zaletim i onda postavim nogu otprilike ovak tu negdje i onda s ovom zamaknem i onda glavno da pogodim gol, evo tak ja pucam. To je dobro, ali još neke izmjene. Znači isto tako dođeš tu, cijelu ovu nogu mora ti biti spružena. Možeš po sredini lopte, ali ne slučajno sa špicom, nego sa punim stopalom. Ne, s ovim tu punim ovim. Možeš kombinirati, negdje tu između. I nije važno, mislim važno je da pogodiš gol, ali tamo di golmanu najteže, znači u lijevi kut, desni kut dole ili rašlje, ali to je teže pogoditi ili veća vjerojatnost da pulaš cijeli gol. Pa možeš po podu brzo, nije važno ono toliko jako puknut jer golman to ne stigne. Jer to jako blizu. Aha, dobro. Šta, hoćeš mi ti pokazati ili da ja kao se brukam? Pa mogu pokazati. Ajde. Bravo. Ma nije, meni se čini... Ali moraš se jače zaletit i kad sudac dosudi penal ti možeš slobodno sebi namjestiti loptu, a ne da ti on namješta. Aha, dobro. Prosti. Dobro, sve bolje i bolje. Pokušaj da lopta ide prema dole, a ne onak da ju digneš. Ti još jednom pokaži. I ne moraš uopće prejako zaletiti. Dobro. I onda gledaš golmana da ga malo zbuniš, znaš, da konkurenciju osjeti to. Možeš malo podići, Ajde! I kao kreni u drugu stranu od koje ću ja pucati, znaš?